Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anya ti basapol mo, ha? Nembag harabiyo, nana. Ang nembag tirabi kanya, no sikat makita. Naba mo pa inyabay na di kurong-kurong mo, itikot siya ni Frank. Kit amom nga da ni Frank, madamadan nga giinom. May palagay papilit mo ti bagay maya. Kit saan ka lang ardo na kayat gagbaling nga malugang. Kit saan nakaakayat ni Sally. Agsipod ta ni Frank ti kayat na. Nakakurong-kurong ka, idinto ta ni Frank at nakakutse. Mga obisina ni Frank, idinto ta si kakit agbangbang kaglaeng. Padasag lang titigasat ko, nana. Kabot na pudnumot panagayat ko. Ate panagkunam, hanga na pudnumot panagayat ni Frank, iti anak ko. Marga. Masuapay. Sabi, hindi mo patuluyan ni Anton. Ala, pasangay ilit yung tao, pasangay ilit yung mata. Anton, tata, nang bagrabiyo. Dumanong ka lang. At dali sali di ay unig. Madamanan sa nga kutikutin. Uno, usarin na di kabarbaro nga cellphone nga endregalo ni Frank ang kuhanan. Makidam. At naman yung cellphone nga endregalo ni Frank. Hindi anak me. Sige nga tata, nana. Dumanok nga rin iti balayo. Di manulak nga rod manong name kat dito nga nakita nga agpaiso nga ayaman ni Sally ti baro nga cellphone na. Tugaw ka, Anton. Yung regalo ni Sally, ni Frank kanyak. Nakadaduman ng grocery items nga inted na kininanang. Sana inted kanyak na ito baro nga modelo ti cellphone. Iso ka titipat-patig mo? Ni Frank? Obvious ba? Iso tipat-patig ko. Umuna-unay, di kotse, mga obisina. Idinto ta siya kit agkurong-kurong aklaing. Anton, no amirisam kit maawat mo ti kinapod no. Alangan ba't nga sikat kayat ko? Ngam sana ka mukhaon tinamnama, Sally. Aging ka, nga saan kayo pa nga nag-asawa? Ken ni Frank. Saan to nga sumarting? Saan to nga mabanog ti pusok nga mangipateg ka? Mga bulan manong naming saan ko na panpinasyar ni Sally kaputa manarimaan iti manung aldaw, manung agsapa, manong naming panagburas mi kadag iti bunga ti mulak nga nating. Dahil na dangarot nga bahay kubo, kompleto, amin na klase tinating. Kada damat lata, manong naming di kiti komersyante nga umay mangangkat kadag iti mulak. Idi, tayo baga ninanang kaniyak nga dasa nga ilik. Sino nang? Ni Sally. Ha? Ni Sally tanto may mangpasir kanyak. At ang sakit na dagsan nga problema na anak, gabota mapilpilit ti isam na. Mabiglangar nang, kag di ko sak ulit kat na kayo na akon. Kalbasan na, mapangkuntun sang ni Sally. At ang problema ngagpaiso ni Sally manong nemi. Pasensya ka, Anton. Awanit sa bali pa yung mapanunod kong asigkan. At ang problema kami ni. Ninanang ko da di ospital. At atimaw da bukol kang kuhanak at kasapulan ti presyon. Siya ka di may mo nagpatulungan? Ngayon mo na? Haan. Sikapikit na udi At ang amin kurang di kawarta nga na utang mi. At api kurang na nga 30,000 pesos. Tanam na mayam nga ta kwarta kakastan. Amok, gabot ha, itinabid kita karalabas na kiti pick up ka naglaon ka na kiti imay da ginatang ka nga produkto. Kinapod nung saan ko pa yun na ibang ko. Mano ka ti basapol mo? 30,000 ti kurang. Kaya mano mo tinitulong ka ni Frank? Ni sintabo kitawan. Ana?
Awan ka ng kwarta na, dupekat ka ng utang na. Kaya trabaho, mga opisina, di ba? Ato ka ng utang na gabata. Agsugsugal. Wen, sugadur gayam. Inyo man ko kadatatang kininanang manunemi tanarikat no sa klante desisyon. Nagadadalatakin ka anak ko. Ang ti may singasing ko, di 30,000, tulong mo jagudwana, utang da jagudwana. Ewan na niya. Damat mako na nga tulong. Di pa nagpautang ko na kita kilatulungan tatang. Ang natultulong ka manen, no, jagudwana kita, hamo pa yung pabayatan. Sige tang, detang artaramitek. Kat panagkunak manong nemi, iti kastoy nga wagas. Kat talaga, nga saktumot lang ti pagtungpalan ni Sally. Juan, di tao nga saan nga mangayat kanyak, kat tulunga. Iti kasya nga saan nga panang tulong ni Frank ken ni Sally. Datan sigurong tumatan ti pagpampanunutan na, nga saktumot lang ti kayat ni Sally. Pabagayam tingkay ng ikan ket paset lang. Sumagmanulang nga paset ti pagkasalitaan ni Anton iti Lawag City. Iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni paring Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nga tingkay pagbuybuyan ita ket iso ti page di paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share ken nagpalo kayo iti page ni paring Ray. Ket nung pagarigan ta may uploadan dito iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-share ken ag-subscribe kayo. Yeah? Ket inkay tumangigan ti pakabuklan dato nga pakasalitaan ni Anton. I-share kung tumatlang ka na kayo di programa. Madamdama, ito alas 12:30 kin agad alas 2, iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Dadakkel lagi ti premyo, papagayam mi. So nga, agsurat kan dumingig kayo. Kablaon naman kang kanan nga panagbuy-buya, panagdingdingig ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Nakabakasyon ita dito Ilawag from Hawaii. Dadakkel lagi ti premyo, kahit kumaning ipalagip ka na kayo. Malaksid ka dagiti weekly and monthly prices. Dato'y grand prizes tayo. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Dagiti mayat nga agsurat, yeah. I-computer yun, dagiti pakasalitaan nyo sa iyo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Yan. Ado di kita naawat tayo. Agsasarunon di kita maawat tayo nga surat. At na pwede kita taga dato'y naawat tayo nga noodin ni Marilo Yabes iti paratong sinait Ilocosor. Yan, taga-igit ti baybay. At na-review iti pakasalitaan na ita talagang mayat. So nga, agsurat kayo mat. No saan nyo mat akabailan, ti mangisurat ka dagiti pakasalitaan nyo, mabalintak man katawagan iti cellphone number 0949-876-7682. 0949-876-7682. Dagiti adati abroad, mabalintak man nga ag-friend request kayo, iti Facebook account ko nga ni Messi Ruiz, dati nakakipisak. Yan, tapos makapagsasalita tayo through Messenger. Yan. Ag-message kayo yung messenger ko, iba kayong kayat yo iti agpaisurat, kayat yo iti agpa-interview, may panggap ti pagkasalitaan nyo. Mabasak mat kat takit, ori handak pa nga friend. Ngayon nung natin i-accept kong ton, no ag-message sak to, ag-reply ak ton, kayat nga sawan, in-accept ko mat iti friend request yo. Kasi taramidan nyo, okay? Ni manong yun, Nemi Ruiz na ito, iti programa tinga lagi tinapalamas, iti page ni Paring Ray, ken iti YouTube channel na. Kang kanayon nyo nga mabuy-buy inaldaw nga dali kiti mai-upload nga video tayo. Salamat po. Aging gati sa balin tumanen nga mai-upload nga video.